Ndabashuje inshuti bakunzi ba Africa Plus. Naye makuru agezweho muri aka kanya mu isi y'imikino. Rayon Sport izabanza kwakira APR FC. Fuzili Mohamed yagizwe umutoza wungirije wo kongerera imbaraga muri APR FC. Ikipe ya APR FC iri kwitegura umwaka mushya w'imikino ya 2026-2027 yatangaje ko yahaye akazi umunyamaroc Fuzili Mohamed nk'umutoza wongerera imbaraga abakinnyi. Ikipe y'ingabo z'igihugu ikomeje kwiyubaka kugira ngo izitware neza mu marushanwa ataha, aho usibye shampiyona y'u Rwanda izanakina CAF Champions League. Kimwe mu byagaragaye mu mikino yo kwitegura uyu mwaka ni imbaraga nke mu batoza bongerera imbaraga abakinnyi, ari nayo mpamvu yafashe umwanzuro wo kongeramo undi. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga yagize ati Fuzili Mohamed wari usanzwe atuye mu Bufaransa ari naho yakoreraga niwe wagizwe umutoza wongerera imbaraga abakinnyi, akaba afite ubumenyi buhagije muri ako kazi, dore ko afite impamyabumenyi y'ikirenga mu kongerera ingufu abakinnyi. Yagize ati uyu mutoza akaba yaratoje mu bihugu bitandukanye ari byo Maroc, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Arabia Saoudite, Iraq, Ubufaransa, Ububiligi na Gabon. Tumwifurije imirimo myiza. Fuzili Mohamed yiyongereye kuri Haji Tibo Hassan w'imyaka 34 wari usanzwe akora aka kazi muri APR FC. Ikipe y'ingabo iri kwitegura umukino wa gishuti ugomba kuyihuza na Al Malek SK yo muri Sudani kuri uyu wa mbere tariki ya 17 Kamena 2026 kuri Kigali Pele Stadium. Naho urwego rushinzwe shampiyona y'u Rwanda, Rwanda Premier League, rwashyize hanze ingengabihe y'imikino ya BK Pro League, aho Rayon Sport ari izabanza kwakira APR FC. No mukino uzaba ku itariki 21 Ugushyingo kuri Stade Amahoro. Kuri uyu wa mbere tariki ya 17 Kamena 2026 nibwo ingengabihe y'imikino yashyizwe hanze, ikaba igaragaza ko nk'uko byagenze mu mwaka ushize hazakinwa imikino 306. Ni imikino izakinwa n'amakipe 18 harimo 16 yo mu Rwanda ndetse n'andi 2 yo muri Sudan ariyo El Malik na El Halal SK akina muri shampiyona y'u Rwanda. Umukino ufungura irushanwa rya 2026-2027 utegereje ku wa gatanu tariki ya 4 Nzeri 2026 kuri Kigali Pele Stadium, aho Kiyovu Sport izaba yakira Gorilla FC. Mu mwaka ushize wa 2025-2026 nabwo stade yawe yigeze yifashishwa kuko yari irimo ivugururwa, ariko yongeye gushyirwaho mu mikino, nubwo iya mbere izabera kuri Stade Kamena ahamagaje azakirana na Etoile de l'Est ku itariki 5 Nzeri. Umukino wa APR FC na Musanze, uwa Bugesera na El Halal SK n'uwa Rayon Sport na El Malek SK yagizwe ibirarane kuko amwe mu makipe azayakina azaba ari gukina CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Umukino ubu utegerejwe kurusha indi muri iyi shampiyona n'ubu uzahuza Rayon Sport n'ikipe y'ingabo z'igihugu, zikaba zizakina ku itariki 21 Ugushyingo, aho Rayon Sport izakira APR FC ku munsi wa 9 kuri Stade Amahoro. Umukino wo kuyishyura w'aya makipe yombi ni wahaye itariki nk'uko bimeze ku mikino yose yo kwishyurwa uhereye ku munsi wa 17, gusa zizahura ku munsi wa 18 ari nawo uzafungura iyi mikino, nawo bere kuri Stade Amahoro ari nayo mikino yonyine iki kibuga kizakira. El Halal SK yegukanye shampiyona y'u Rwanda muri rusange na APR FC yegukanye mu makipe yo mu Rwanda, zizahura ku itariki ya 10 Ukwakira kuri Kigali Pele Stadium. Ku wa 4 Ugushyingo nibwo El Halal SK izakina na Rayon Sport kuri Kigali Pele Stadium. Nyuma y'iminsi akora imyitozo ariko atarakira umukono ku masezerano, rutayizamu w'umurundi ukina mu mpande Girumugisha Jean Claude yatangajwe nk'umukinnyi mushya wa El Halal Tripoli yo muri Libya mu gihe cy'imyaka 2. Girumugisha wakiniraga El Halal SK yo muri Sudani ni umwe mu bakinnyi bakomeye bavuzwe cyane ku isoko ry'abakinnyi ryo muri iyi mpeshyi kuko yifuzwaga n'amakipe akomeye. Gusa El Halal Tripoli yo muri Libya yagaragaje intambwe kurenza andi makipe ndetse imwifashisha mu mikino ya gishuti, gusa itinda kumenyekanisha ko hari ibiganiro byari bitaragirana n'iyi kipe ye. Mu ijoro ryo ku wa tariki 17 Kanama 2026 yerekanwe nk'umukinnyi mushya wa El Halal Tripoli, akazayikinira mu gihe cy'imyaka 2 ari nako asezera ku ikipe yahozemo bidasubirwaho. Yagize ati ubu urugendo rugira ibyarwo, uyu munsi urwanjye rugeze ku iherezo nyuma y'imyaka 3 muri iyi kipe. Ndashaka gushimira byimazeyo ikipe nahozemo ya El Halal SK, perezida wayo, abakinnyi, abatoza n'undi wese abigizemo uruhare, by'umwihariko abafana. Mwarakoze kongirira icyizere, kumbi ruhande mugatuma igihe maze hano kimbera umunezero, nabyo sinzabyibagirwa. Ni byinshi ntazibagirwa, byari iby'agaciro kwambara ikirangano cya El Halal SK. Nubwo hatatangajwe amafaranga yatanzwe kuri uyu mukinnyi, bivuga ko El Halal Tripoli yamutanzeho $450,000.
ikamwambura andi makipe arimo Young African SK yo muri Tanzania. Girumugisha niwe wabaye umukinnyi mwiza muri Big Pro League mu mwaka ushize w'imikino ya 2025 na 2026 nyuma yo gufasha ikipe ye kwegukana shampiyona y'u Rwanda. Asanze iyi kipe muri Libya ikinamo umunyarwanda Manzi Thierry wafashije iyi kipe kwegukana igikombe cya shampiyona cya 2025 na 2026 n'igikombe kiruta ibindi muri Libya.